empotemo ho. Apa me pacho me mo akwaba. Mejo so mo BORHA. Una mo te saying. Yehowa adom ye no. Sompa. Ama katua papa. Ansa na aboata ti abetwa so no. Na maba so. Ewiase de so na beti ho bedwam no. Oh mame, no ho na o. Enu nti no. De wo mo boy chidom aboya donten. E wo MWHO ASEM dwumedi a wie SOMPA 106.5 FM Accra so wo tie no ebi ene Time Herbal Center for. Inti Time Herbal Mixture no wo de aba. Dr. Tafri Jedru no. Malaria dru tatahwe no. Time ATIME. Ena ne number ne 0244 417 669. Ahoma krona no krenti na omude ye adwuma. Se atridi wo so. Doctor aka kire anampo unyan hunu nanso ho ase awodew edu bia na ahuhura asan edewo a malaria na eye sa adwuma no entontom anafros mosquito ne bia kaw enti ya no wanonom Time Herbal Mixture obeka kire so ko okanshi drug lane na abuso dodo bia wo pe won seka na 2026 there we are moving with time enti there wuye bia what's a time ni bi kan ho time is money akwani ko school a okuta bi se woni sika wotiti sa abo adwan no kre yemfa okra anye hwe eno nti no work with time anytime bia ma time ensha ho enti wuye adwuma time no ma bi ho wo dwom ma time no bi nsi wo nchen school for na ekwa Time Herbal Mixture be boa ho mpa na mom wo ma akoda no fo ana wafa afuro dia yenkamfo ma nanso wo mo ewia wo honom no edi ho adanse papa ewie ebi wo ba bia unya nonom wie na hu sa hoto aba aka baako Time Herbal Mixture and ye wo nom ka ho ete se de wakum wo no watwa ne ti de aka ye homa ana se wasa aka poma na wo anwam no amo wansebere wa no mate na eno echi no endpoint homeopathy clinic Dr. Dubuatin Wane Dr. Kwatin obrempon se odo ho bo wo no ma na ode wani chirem wo share signboard sprinters kwano so anase krono ma bo hia ye no ewo kumase asantemantem kropon mu a Dr. Dubuatin ene Dr. Kwatin no mama nkwatenten no kre esanse to da bia ya na prostrate a ha mema no obeti prostate enlargement apam onyankopon fie ya wode ma ye no eya wo senka ye di eme now so adia ya ne se nipa bebre sa beti ha so beti mpenten kwa abre asam enenim fifre okoda ho migie mu no wo be hu safe na ya de bi aka na to dem prostate enlargement yi ekum nipa pi na me se kwan bio ye ne yankọ ho ye hu ne ntenu bi na de ne konse do enti da bia me se senka mi shia Dr. Dubuatin tema bia nka me sinim pom me se dofo e bia nka otiase na so de nyamepe e na wo ye nyankopon ko so afa ne kransie enu ti wo de no mesra wo me pese da bia wotena se na wo che na wotie SOMPA 106.5 FM te no ye kanfo the amount no bomodian ne ko wonya mfinhie aduasanum aduanan ekwa emra no wadaroma eya na wakoho an apa na nsepa mema ne bi wo ho a akonchine pa wo ye no wo sa wota di akonchine wo mpemu a woni prostate enlargement tem no enwale kra ai enti emema no eya montanko na yenhwemo na bibia ntimi nkoye mfama mo awo ho nsem ye de abo ti so ache enye tomatoes ene yakoto ni dwa so na so Dr. Dubuatin se bia osi akwan bi na ba se ye fibro se ye de wo ba ho a wode mfidie kuku dan wo befa homeopathy kwa so na watimi amakwan mu ada ho nyinsen no eni chebi wo so benya bi na wawo afa ho na oba ama enigye awie busua ni nyina peye ebia wo ye obi a na nsen wode bo ani timkaja na oda ho kane nya saa na wo mpam agudi etie na nsen de waye mre ama na bro so ayese waye sikan ya nimu okum etwa nkontomle kwara na entimi entwa eno ena ye kanfo spinters kwano so ede ama wo share signboard na Dr. Dubuatin endpoint homeopathy clinic kwakoho akoje emema anemu ni wonsisi moden edro na so bibia timi akoye yade bia wo brebo mu de ebia wo sa ho temache ebia wo nerves anase wontini na ya na atenka namu ewo nipaduam no eho abasem enkasemu haw honam yaw ene honam bohoye obeye massage ni biem anyamanyama nipadua no kwampa so na wo so ahoto aye wo dia 0244 867068 0244 867068 ana 0274
234321 0274 234321 na bibia ko sene fa yenkwa Haja special local food aduane pafie hacho atomic kwan no so transition hwa nchen na se yenya kan local no a de una bochi ase obeto ye no eno bi eno woyo una bochi ase no so onti ase a won kwada abrem aduane a oba na ama me na me ye bi ma odie no na se wonana me nana se na chese akanchie no nokre ai ne to beba no amoa na wode kogu ubo mu a na ye ma yeboni tofua nokre nti bia Haji aye apeprensa woye na mo no de kura na ya mente ne ho gya isanse wotimi dan ne nsa style bia bi mo fufuo ne abomu mo a ye de abomu na no afra nam hyehyem ye fra ne jollof afi mo no de ya no awi asanso ache de ne ma achecheche so sen ase a obodi edibo no fried rice assorted no ne nyina woye banku abete dokona awurade a fufuo de me na me nka kura enti de nkwangu ho de abomu da so ne nyina Haji aye ho adwuma woye mam na wono nso de no de mo da nso ne se delivery for mfa mai abra nkwan abobo aguda delivery for mai a ebi de wo mmra no na banku no ho nyina ye nete adan ase ehwie gui nanso Haji ade ne de yenya adage package de kama wa na abete wa ade ano enti ye di kan asili ye ba no wate ano enti ma delivery for no nye busy was 0246 359 921 0246 359 921 wonderful 035 when be 0535 48 43 92 Medase Haji special local food social media platforms no ni nyina so wo so na wo di TV ampacho ye twose enum nka bone okọ nam na ne sa garlic ne spices ahodo wo ho no eya na ede na so bewie no na ache wanum pacho Leicester Company Limited when yas toothbrush ne yas toothpaste no eno na ye kan fo de ama wo obi wo ho na enum ka bone ewo ne so eno nti wontimi nkasa eno wasere ewo bedwam na fefo edi nkomo ana ono nko a wakokọ ne ho anase bi krampo nso a wontimi nyina bedwam krampo na wakasa obi nim nwom to paapam erebi ana onim nwom to na so esense na omo ba bi a asori owo no bi owo na microphone bako omo ebake no obehun se microphone bako ne nipa mienu gina ano won enti ebasa na obi ampese one ne betonjo enti na wase oyi ne ho ede free mu nyame achede ya wode ama wo emasa enum carbon no enkosi no osi akwan pacho Leicester Company Limited won ya toothpaste no nya heba ne bia ebeyi se enum kan nyina free ho tokro ya abobo osim kaka ne ade ne nyina no ebetuatua san tokro de nyina da na SCC ne nyina da nso so de eso ye de se de ye rewre ne nyina no etimi akame ne kama na bibia nso etimi akoye wo total care no gel no ede eno na no ne kokko no pacho ebo wo se ne ho ban afana nyina da na amoanum so aye hwam na eno achi no nso no ye wo white ne no nso ewo ho opesa wo se pie fita se so kyerema ye wo toothpaste no ye Leicester Company Limited pacho opesa wo to bi ton mo ye shop anasa wo ye shop mat bi anasa mobi opesa wo de bi brem anasa mo amoyi ne makoma no momodin na mo fo ni nche baby bia da ye ton ye manasa frabe 0501 619-588 0501-619-588 and now 0501-390-338 0501-390-338 na bibia nso etimi akoye ede amount na ye kan for SOMPA 106.5 FM Accra ede amount maami akosu agwaboaje dondon hima woni Mr Nicholas ya ono so marketing manager anti kwansema papa bi administrator wo maka woti afam ho kire se de wo twa sano onim se na chiachia SOMPA 106.5 FM ye ba ye ensem pina na yakwan ye minimum akade ato ho eniama pina na yayo ebi wo wa
ebia na wo suggestion bi pesa wo de mayen atenatene kwan so anase bia entunhyemu bi a office ye de ka ho a ebeye ye anase bia de ebeye free mo wo pesa wo ye enquiries bia concerning our marketing system na anase strategies na me pacho se bia interview e na pesa bia background wo pesa wo bi se mu nsem bia announcement bia ho nsem misa anase wo pesa wo bebo wadwaton de ho dawro e wa hase no mu a ebo no eda form na yeton so a yeto ede maw esanse sompa de ahase nom e na nipa no nyina etie eno nti 106.5 FM Accra sompa ye kanfo de amaw se frabai sese na ne mpanyimfo eni enkita ho bia pese obeto airtime anase bi so a sponsorship bia ni nyina no ekwan eda ho aba no e 0531 0531 88 62 16 0531 88 62 16 There's a Sompa 106.5 FM Accra and yenso yaba eno napam mame ana yaba me man yaba musu biem no kre ai nansa na ye ma de eno ye me ma de ensi na apameto de bia so me man ni tiri no bi yale a tiri no so na ensem pii wom se obi yare a na okeka yinsenkyerene a eyi ni ti wo yade no ho na wo wie na wa man treatment and na say how to manage the illness na say the sickness na me pacho I had to say the wokum wo na wantwaniti no kre and na say wasa akapoma no na wanwam no na wansebre wa no na wo sakete no wan to ti anko wiem no wansebre wa no e ba sa wiem mo payint ene ye behwe na ye wie endo ye kenka asem bi wo 1 Peter 3:7 no kre Petro mu me din kan timi ensa ne nsensa so enso na pamene obese timu biem ye besa akọ ane ai 1 Peter chapter 3:7 sania opese be ma wo yetire na enura da ye catch we say without the neck there will be no head. Okay etire no say entua kon so a tire nyetire kon ni ho a tire nyetire e kwankora ti kwankora enti nke beto baby ye nim baby anke be kwan ne ne senga uti be kwa kwasi umetiri so dia ene no so ene no so ye hokwan ya be fa so obetwitwa wani ahwe wachi ni unchenche mu enti eto da bia ema no aya na ye mfa wonye hwe no they are the neck woman ne ekon no na ekon ni ho a etire biada entimi emma oba akofo asetena eya na eya ni titiru ene mema apam ya mechanic say sanse mema ho sori a oba ho no de beko se de atwesa maka se be ma ho kwan eda baba ho se ne okode kwan da wiem na owo kwan da abotan so no sa pepepe ena ya na be mu akwan da baba na sa oba so kwan be ma kwan da ababa wa ho enu nti no oba de apam ti we metimi atena afe mi kunu ma ya na sam kasa me nkwa abonti a metena se but be ma ya na eden because oho sorry na we anya ba bia amfa nwura kwan no de da asebo de bia ese wo koba nti se wo anya wo kwan amfa so a eza kwan fa ba se o se ba mu akwan da ababa wa ho nti ba mu a wo be nante nkwa de ese wokọ da bia na be nante nti se wo anya nso de a ada wo ponko ni da bia person nante wo ponko e ka ho bi na nya da bia sen da bia sen so be hama mesto sa enye de bia no wonder 5 goose okay enye de bia bi okay wo fa de say do na sa enye de bia nansa okay eti ye ka kire mema ne se ema no ya na ye ho ahomete ye ne wika vessel ye wo abode nyina mu ntine to da bia you need to handle us with care with knowledge with the wisdom nya sa de ya nyankopon kura se wanya ne sa emfa won njuma obeto ete se bra Patrick emfa won ntontom ne aye adwuma obeto no we so enuru nyame anim paibo nu nyame anim enti ye mu ma o se with respect where mu oba where ni wo benia mo to be very hard for you say
okura no ompa ebo abekwa akokeka mu ene ade ne nyina na bedru nyame ani wa hwe dan ne ceiling so kura na say bia esoro na ntimi ba bia fan na bokura enuru ho ntimi kura mpiesi true wow ena nka akwa akodru enti ba cho kenkan we say ne mame 1 Peter chapter 3 verse 7 no make we say no the husbands in the same way be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life so that nothing that nothing will hinder your prayers. So for binum wo ho mum yirenom and so wa bompa ye mafifiri atrew mabafo a edi atwentwe won asole na odi wo mo ndi edi said your friend obesi atontom no a worship no of friend mpana bekasa wa friend yakopon bofo wati mase sanu bi na ya na ema ne bi sitie ema ne bi wo wo mo kwa asore dem a wo sofo ete said de wo hu yankopon daddy Papa oh ne boso mi akatu enyo betimi apegya de akoma eso mane kunu emisa no se ne de oba pa nka wo hwe fie ma mi anke de en be minister untumi anka be fa me ile minister no aka ne se ya de at onye aduane so mane kunu ni oh odo se de munyo madwuma nkoso nti no enkura no fees no wada romanka wo ska bombe se tua ma me metia wo ka se bombe be se mpo da bia sa na aka obrenso de ama sika kwa ahemfie ma no aka ne bi okro nka nkyere be ma no okahye ne tirim no kre ontua kilentua enso otimi pegya sika de koma sofo sofo no no wo bi no yeah otimi koye adoye wo abonten wo abla abonten sofo yin adoye yo nyame adwuma na hweyo na ade akoso sana eyi asofo ne mmema ne bitie odru abonten a wokanfo wo mpenanom won yine no mo a wone wo matena so many years wo hwe sane ya oba bi wone ne kunu tu bata bank na ha se no free wo mu kro kuma mu sane o mu da abonten oba bedi mate eno a lady be frame me o so wone ne kunu ba ha se no mo de da station ana nyame ya adom ana ne kunu ne nya mate adwuma di ye nti ono sorry a na okofa chewing gum ene office ni bi wo se na wode ne nam station ho ano no so ton enkakran akra no de biscuit ka ho ena afi wo fefa afi brushes ne niema nketenkete ka ho afi na ne dwedie na ekoso eya kakra no wanya pan niema mice finiti so fa toothbrush ne toothpaste ne ade e ka ho wasi afi woje eyi container bi ana obi popotwa bi ya na obi niema gum nipa ne so wo tu kwan ena ode ma ne se won fama no oba wa beji na ade anche bebo so me miensa nipa ne se wo ton ena oso obeto wow eno osi susu anu akwa akoto onyina da okoyie no de toy ise de wanya ya say store ekwa eche kakra no age store wo station ho wow na wo di we se ni nyina na pam na ni kunu gusu di mate na ni kunu egusu di mate okay ena ni kunu ni kosua aka atwie ni master ne kire no enti eto da bi na ono ne nsem wa baby enti no ka che ni kunu ne say o me entoka wow ena o toka na o de ma be ma could you imagine within 3 months or so on it harmoniously awa asumdwe mo dokwa TV so do oba toka ma oba pa no atwere ayi egu ne ka na chi oba pa oyere benya afa from 6 months going be ma ikwa atwere na kora won fa mafie o frɛ na menya dropping kwa hasenom dropping no so sika wa ya me ba me sa benya poncha enti me sa de siesie ye wo de koda ne mpena ho salome afi o ka kire oba ne say o ntimi medi ne so saa because wa ye ka ona ena oba no so de ka ne ko ne din mu be ma ne din mu enti atoda bi apam e ma ne bi wo ho a ehunu bi penti ena ma abo asere we je ne ba na we yi na no ato nche ehunu nso so ne pempi na no ya ohunu pirenu ye de yo na sa anya wo ya ye nya ofa ye enu ntine ena ma ne bi esua nyansa na ese ye yente se de tra so ye de wo no wan ka wi ya ye pia so japade bi a to da bi ansa me fansie me kunu but eni kwa senke ba sa enso se de ne emase ko na bi oba no so anye ne san so a da che obedi ne dokono kwa na so od ne nsa ebe hye nanum na waka enti ne ma bi sei wase afei na adwene mu ye ne se ai se wabodam bi osori a o ma shop bi ono age ne shop na ono anete anu no afei ekoba ase na kora ba akwa na oka ne ho na
Waba onye your friend is na dream only sound man di bia what it now. I said the be customer na say obi ba no nche kra say na wadwa na okasa binti ojai ma akwada no na akwada no so ye na chifemfuna mo obeye guni store ni nyina afi na wasa call back to square one. Oh, it said the ma akosu agwo age no work no one decision e betimi ya take you back was better 30 years. Ti sa asemba no wo hu kwan ya befa so adane dane asem na nature issue no amwa sigina papa e de ama wo ho a e pepi na no ya beka se me ba se me nko ana me baaye me ba na be ma bia nka me ho yes nti nka meka se me nko a me de menye nya me baa na se me mawi nti na ne enka me ntena me baa bia but e to da bia ba akofo nso asetena no ya na emu nsem no no kra se ensese ba akofo tena ti wasaye nkakra fe ne ma ne kora wo ne wo mo ye yi na esire no se jimifuo na opegya usika akotoka e de ama bema enso hu ni se ni wiase nyina no na de nyina no one ne na atu bata bankran se omo na ese ye adwuma no omo na esoro bi mu no opportunity na we nya aye no wasi obi nso so ho kwan se daachi bi no e bia me a wo ka akire mi senka mi nya sika bia toka bi se bia me de mami kuna na se de ma be ma bia senka na mejaye de investment di mu sawati mase enokre the most wale a ntoka amamu ye ntoka amamu no me ba mzika ngotoka o de tomae tomae e de mani bi wo ho tomae ya be kwa ba be sales na kire e mani bi wo ho abrabom na ho nsem no e ya na ye pi na enu nti na ya na obi si gina ye but gina ye na ye senka wo kwa akotena si de nka be nkwa wasomdue no ka onsa beka na nso Paul say ya monwu na afoforo so ho oh enkwada pi na no ene wa ya ahawofo but wan wofo onim anya won wan so akora bi ne boyfriend ko share guest house no knowing say ne maame e de asie no say e ho na wa ye adwuma pass cleaner na wo de ahwe no school akwara no wo SHS ya wose wo bekọ last year kura no ene ma no wo totokura no wantimi wose ni nyina aka ho bi ne ma no ekoye esa adwuma maame abesiriwa wose ni kunu de ode ye no wonyam no ada no deny pregnancy no se nyo no a omu ye bia wanje ne maame mu nso ni bi na ne sister mo so po no obi amfi no ene wone namu a na wode ahwe ne bana maame obi aye omo oda se omo mfa nsamre no na omo de nsa ne maame ne se onfa enko manipa no omo kwa na ben ne dampem a wabọ ne ho adagya wone bema obo omo ana omo se ombra ene oba omo kwa ya wo mo ki si sire ni ade maame ne bọ ne ba ne mo apẹ wo twa hwe afi na ne ba ne beka se maame enti no se de ya na isitie no awalija ya na ya na ede ba no ya eniema ede ba no ya na enye na abadi nso ya se na bawu aba what so ko ye na ne ba no wu na wawu a nko ntwa nhwe saa nka buebue ne de obeye na emom se ye di ne ba awu saa de obetimi awu am na ye ti apam yenhwe na Peter ngome di kan a choking kan ho ne mame mo etire ye miensa nken kan so nson no okununom mo ne won tena nimdie mu saara se oyire ni ade a ne ho nye den na munni won ni se won so ne mo ye nkwa adom no adidifo bi na mo mpa ebo kwan yansi ho hia me pa munni won ni se mebusem se kan bi se doyire na di no ni emema ya asemo na mpa ebo kwan yansi sanse mono won so ye nkwa adom no adidifo bi mate apam ti dia we se na ye kan se
was a would do yirini. Mo And rather a bobo piece so a hasenum. Yaka emotional and need no. Ya no when ya daji actually muye. Because ye ka do yirine dinuni. E bia some obisansa sawate. But baby an adwene ni die kono nya ho a. Na onye rather. Apa onye no say also na be so de nkofo adwe kusi. Oh there be say one say the ntia me more respect them. Ti say the wudi wo huni. Ah, anya sa ni die no. Aha. Nti say the ka do yiri na di no ni anya ba ko ni bia. Nti susu fa adwen ko ho. Aha. Ah. Nyasa ni die no. Ebia we ya dan ya. Kafra. Abusia apam obia woni di apam dada na wode ye kwasere mu sa no. Apam enu ebobo ne ma pi so. E ka poor communication once. Yes, say avoid discussing feelings or important issues. Avoid discussing feelings. Said the waten kate ana ensem bi ehia emfa ni nkomo. For poor communication. It means say you are avoiding discussing feelings or important issues. Na chese wo ne no enkuta hudi no atekwa eno chese na tenka wo nhunu ensem bi no mehia wo samodwene ho muntime nwene ho. Enti say wo po enkita hudi. Yeah. Wo po wo dofo na na say o spouse no na tinkembo ensem bia ehia e wo se mutena se na moka. Okay. Apam enkita hodie me se eno ene fapem e wo awade akwantuo mu. Enkita hodie. Se wo kwati no a wato afom. Okay. Because asemba na se wontimi ne mentena se nka de a. Na ne one hwan na ekoka asem no. Ya me no mienu na eko. So ade bia da wo se ye ka ho asem bia. Mienu na eko ye ka. Mienu na wo se ye ka. Mienu na wo se ye da anase ye tena se na ye dwene ya brabo. Ne nka nkro. Eniama bi wo ho a atetechema e wo ya setena nimu. Ye tena se ye se ano bo ano so na techrema edi eye sen entem wafurusane a enko wie akire no wo be hu se eto na etena se no emmim komo afe na ensempa kuma sibrepa na wanya e wo asem nimu. Okay. Inti asemba na se benu na amote asawafo no se mo antimi ansove na bibia krekre ekwa abonte obi ya se o se be ko bia enti ma frɛ me maame na wo frɛ o maame aba issue ni mo no wanyini na wo ware na wo free se wo ka che o maame awie na wagede wo so ana se watena ware na so na masa tena se biem te se first na da bi because o maame wo ye ni boja no kre ena o watenka e de maw ne nsono sini no enti se wo bi ti ni nsina na so obi eti ne honam a eye o maame ne ya no kre nti obeba ba wo so no ho de ya kire wo yire no na wo so no ho kire ne wi a ofi sensem wo bekeka kire no atenka papa ben na wo yire no benya dia maw ebufu timi ba ware ase okay akasa nta wanta wa beba. Now, so as matured as you are, you must know how to nurture the issue na betomuntem no. Na mwatimi abra koma biada asori wo shiubomo no e wo fom. Enti me se me no nya asem na me wantimi anka nche me ne ma ani ho nkomo. Na akofra yanti du fie yo abonamania maame. Se na ohun se akua ayese. Na maame afre me. Na maame on neti ma ware ase. Da bi me no neti wo. Nti de nti na wuntime me maame no de akoso twumwa ne sampahye so onim ba bi edampo enti na de nti na me no se me no mienu enetimi di mpaso agro wa abra nipa foforo third person bi ada emmemu me ye referee entimi me video ntie nsam ne sound ahodo a ne how aye mo ne a how come say asem bi bade a entimi nya ne sa ne de kwa abonten na ye to nsem ma ye nuanom nkumafo kayere bombom poor communication. Okay. Know who to talk to. Say issue be rise e wo montemu a. Eye nipa no a. Yes. Say me ko pene felifo bi. Na pe me felifo a ba bi a me ko. Ka no oferi wi ade no wanya. Ko ka kire ne sofo. Nti mi ja so de na mi nya so de fronko. Nya bi akọ. Ana sofo ne ya me ka sofo mpacho asem we de wa daroma you are no free mu a. Oba me de obetuma sia no ba me. Ontime nya ohwe. Na me ko pene felifo.
there be our friend no afɛ de edru say ayi okase hey afɛ de besie biensi agi yoi nti de besie biensi me mfa nipa no ho bie ma ade me na mete aware na senti sam kasa me jaya na se me take decision bia so for no beba be yede ontimi enforce me na so for nsu ntimi nware ma wo ontimi nware ma me na me ma me kura na se me papa ntimi anware ama me a so for ne de se me kwa asori e na makwa akonya no te se abusua panyi wo ma asori enti nyo no na betimi aba aba enti eto da bia ye hu kwan a e befa so a ye me yenu ye ntam kita ho ye betimi akra ye ho e na me say timing so can time ho asa I hu bre no working with time enti communication so no e was with the time eto ho okay nya oba no me say o wabu fom na ne bedi enkita ho ebre bia wanya menstrual cramps no e na oba say we o te yaw dada na te nkem no oni adwin mu a emu ye fine mu onso so afa na obeka asem bia cha obeda no onfa bufo nyiwa no njo ya ase me yire de me ni di nkomo an ntokwa asi won time no ayefe won na kasa time bia won nkomo a wase yedi no waware ase okay time bia ya wo time yedi ya ma ho nkomo nti time a wanya menstrual cramps no kura na ho na obisa se eye wo ya o se an yi kafra wate ebeko na wo kasa kire no time yedi nkomo wie nso so ana obeka se nipa ne nim kita hodie nti ye nhwe saa ne ma no eye and again apam ye can be efa emotional unavailability ho emotional unavailability I say struggles to express affection or empathy okay yeah bo modern say bia wo kaka fra kra dia kire wo yire say me yaw na wo fo no te twa kwan ai wo de na nka wa kwatena baabi akon ho wo yire ho dodo ne kora mpo na wo mfi no no ani se de onimu anu yi sika to no yesi sika ne ya na eno kwa na ya na ede ebia sika no kwa me kwa kwato edro na ebia nka ma save kakra me metimi de ato edro na bro so aya sabia no kora wo kọ Jenefa ko hospital wo yire yare na wa so ne nsa kokora wo mo hwe wo ntem Jenefa ko hospital abra betimia akrokro no me do for sorry mama nko pepa wo homa ana se mama ko ja ne ko dwa me ko dware wo yire yale kra na no kra na timi mo do kra so okay timi dware no etoda yare no kra bi wo ho ana eye niema bi no ya na enye dru nko a wo ho ye nidie eso odi no na wunni ni nti no wa ma na yare bia kasa bia waka a kire no kra ti aboto no timi boto no ma na yare o fiefie enti wo kasa pade akrokro aka ho no e ma ne sorry crime say gina ne na so bi enti wo care about your spouse eno so ka ho mema dodo na anim sa de ne ye de onimu ane se wayi sika to table so ana se ba bia ode pocket money ye ye worries pa eni arrest o ma na wa tuatua wo enti yen hwe na yen care yen show sympathy and sympathy enfama wo ma ye no mo ti aseyire nom e ma pa krokro se ye emre akomemu ti oba wo ye na de kakra bi on se wo su na ga be ma se wa ye aduane woni ya we su ba start ni di obesu ba e bo se amade de sta we ni amefa obefa di ma so am da ko chef ade chom de chom microwave ma e betimi afele baby enti sanyi akoma na na emra e de na obi se wa no aduane mo obi ba se na eyi jibibi fo e wanu pipi mu na wa yase enhema na de wo ye bi otimi ayi ne ya we no ma ye bone da bi na obi si woni a we nke yesu nso na ma ni yesu ni ye pacho mi ra me srewo ready di mami we nyina ye hwan ye mrentia okay kenya mra na ye mra ntina bible say ne mo ntena nimdie mu ka be maka so na wunhia na nka wunsu batema bebresu e wo wompa so na menam nhia mu die nti because omre e was all man eti ase bi enne minti me ne won kokwan so okay Obaba wonche take me to Jerusalem Mama sam na mabre Onim mesa sore ntema kwa adwuma Ababi ti bi ka cha na ire so de onim ha ne sabiedie eno so ka ho ka kire no just like that e ka ho na na tinka mu no next time no wo fi se bia wo frɛ no kra no wo makwa na wo frɛ na no obeba so no bre wo hia no
true no because obo be ka say bia sa na ope no correct o de wa dwi mu anu de oni mu anu no dwamazini wa dwaman na dwaman nya no bia na ka ho ma ye ka say Yakob ka kire Abraham so be ma na se adore se ko anya na nim say adwama wo aware ase de ye wo bo aboni ye enkobo adwama no wo abonten bona aware ase wo size bia betimi ayi no wo abonten ayi no wo kunu mpaso okay enya mo obi metu ne nan si dan ho abra betimi atu na dabia na da ho na dabia da ho be ma so wo size a wo kwa wo de ma mpna fama ayire okay so ye bibi na wontimi aboa no also oba na fu akese nti se ni sisi mu enya flexible bi mu nti no ontimi mu ni mu bi odi ni isi usu na nka wa boa na so ni sisi na nka ekoba kakakra ka ba hu se practice make a man perfect okay kakakra ba hu se wo mu abrewa ana se bi a efu kese eno nche se masisi mu so yes safe da bi eyemwa okay nti se wa anya sa na obetimi se atiegwa betimi pagya akosoro na efro no kro nim se no kra yes stamina obetimi dia ama wa yes sexy efro no nim dia me man ni nti wayira na sitiana na o sitiana me pe obi otimi bo beti ona ya ni na fuso o sisifia ne bi na nim se efro no kra kese koda mpo na eno so ya another stamina okay Apa o say wa dey so na don say pia e pia so because of the nufu ne nufu na senti no e be kwa kopi nufu na se eti abasa no cry another style okay but woni mo hwe wonnim the only man ni kuntunu waje na doggy style Adam and Eve and aeroplane okay and a horse okay now ride it now o ankasa kra no be ma no crime say woni styles so butterfly nyina wo nka wo yere no oyire no betimi na nya size bebre nya dam ho bom asennua mu nko da bia nkenkan ceiling nko ana ase oni mo ye ka betimi aboa no etoda kura mistake nso na ye style foforo ama ye de ne ti akọ empathy fi osu ti shempa na anim sei ba bia ye faforo no na wo ho ana se wardrobe kra no close no e wo kra ne hia oba ne down na wo masa wa close ya say obi a pregnancy styles by come up okay woni stamina wo be ma no benya wo mre eno se wo mre enso nim dia wa hu nti no say oyire na ye bi compass no na me yire na kese do na send na fu ai kese na uti na nti no nko fa machines nya ye enwura na fu mu ana da bi ya ma mi be wu ama wona wonnim dia wasa wo ye na bra wushi ano no ana oya ate adonku no wonwo da ai he say wa 5 goose o pese ensan je se de etia o na eso ye ho adwuma ye ne won mo ntena wonim die mu ewrade na ye ne wo mu ni sani a wo yiri tie bia no dinini na wo mpa bokwan ensi na ja so kasa kire no rough no oyi ye niema tan be meti bon koso kwatwe mpena na odi aba besi ne yire anim timit ne yire te wo ne yire te wo no ye course no ma na yire ne ya we say wo friend girlfriend na wo tiri be manim di phobia anya sade na ye nkura asesem bi wo ha na ya agro no odi o hwese ne yire do no a nya agro asem nipa na kasa wote ebi si bi ba ye nim da bia pam ne yire te wo no friend girlfriend watrapo adanya de me ye no no a ne be fra wale na se na wadwene wo mo nkura na o mo wo ase wo no wo me kasa wo ma me kura ye yafo obi wo yire na hwe no wa consider or reconsider say niema betimi asi so oba ni fra wale na se a mi mate ba kwa me ne call secondary school ni kunu eni ha se no wa wo miensa wa wo be 6 months ni kunu ne kwa na ma me anya stroke almost ye me ma me nu pe no wale ba ko o kira ade o kuma se enti se no o hwe ne ba no ne ba foforo na hwe kwada me nu no ho no asa se ma me ne ho se ni school kono kura ye bibi so obekwa akọ kira ade kwada no ndi ama no enso nye ne busuani ne maame no ne busuani ni kunu maame a beti mi akobre wo be mam maame ho saa ne papa ho saa enso wi a wo se efia ha wo te wo so mfa so ne sen boni ayefo ya kai da bi oh netnet ne wa kwan
na enfonso de apam obia ye to air is human enra ye kan sempia honidie ni ade ye kan ye ena me se enne mo a mo fi se mo yire no nso no entomagu na frefra wo mu no eye wo utedua no nkwada na ode o maba ne nti da bia wo ba no wodwene nkwada ne ho sika obenya bia ode hwe nkwada ne pia wo mu enti niema nka ode be ye ne ho ama ne ho etimi asisi ne ho nam so am ye ho se o oba wo si abonte na wani ka ne ho no enka wo yire no so sa na wote o ka se ne wo be fa frefo ne ntem me fo mo ntem yes e bia me defend etwa so ntem ama me ma no na do catch us say what na mama ka sa 19 say wo twa me so oh Debbie said enne no wo mbenya kwan ya bam na mistakes na mema learn to listen without interrupting learn to listen without interrupting abra won tutum atu mfa wano ntutum speak honestly but gently gently kasa no kuremu na mom ya ma gentle mrem regular calm conversation build trust more than silence does nkomo a ahobrase ewom ana no brebre wom no ya man niema kura ejo sene sede wo si hunu no timo am wo poor communication skills no wa wade mo no advice ayede mam wo hu ni ana jokura wo yiri bisa wasam no opese wo kan mu bia wontem hote emotional connection is a skill is a skill ene atinkamu se be ye betimi aka asi no eyesu hunu not a weakness enye mreyo practice expressing care through words and actions wo yo no ya boa eda niema dikura chense obesie ubi wano aka anase small effort matters niema nkitinkiti bi kura be ye no ya eka ho pa ti mo amonso so obi wo ho ana yire won fi no bibi ye na won fi no niema ketewa bi a obe no it matters etoda wo ko fi mu ne hwe kura tofe tokoma no so taking the wife for granted obi wo ho a na yire said obe ye bi na se jeje mu no yes gratitude sustains love gratitude it so ya de na wani so a ya ma wodo no timi tena che o chire ni so no e hye wodo mo kenna no correct say thank you ya ma me da se na o tachere ma so acknowledge efforts de obeye no ya mo wani nso and never stop courting your wife na enyai se obesie wone wodofo obemene hu se wodo no be kansa moda kire no and stubbornness ne pride na aye wom se mini tire wa awade mi na me yese no advice ye dey ma on say humility strengthens leadership se woni tire woni den ahobrase eboa pa ma akannie emu yedu apologizing does not reduce respect me pa chaw wafom a wo pa ho achew no ensesan wa ho ofe na ente ni dia ye wode mawo ni obu a ye de mawo so it rather increases na mum etumu nchene so lack of quality time no so unya brema mo yire nom no so no what we are advising you is presence is more valuable than provision alone ene asem no no watwa ne tie no se unya brema adofo no abri bia wo hia wa bowo ne nchen no eboa pa sense ohia no wayi sika to ho anade wo hwe no wayama no na wankasa de wonya wo so schedule intentional time with your wife and protect it nti sheda pebre no wo yire ntimi eni ahia ni nkomo mohomoho na bo ho ban anytime that you get angry abri bia obubefuo no just pause before responding ya jina ansana dwene ho ansana bibibia no awayi and learn healthy ways to release stress na fe sua pomuden kwan so a obetime de ayi niema bi a de adwendwene brewo eboto unipadua na wadwene na okra calm words preserve love and dignity enti ensemu a ewo fom eboto akoma ebre abufuo kura ase ano brebre ya eboa ma enema timi eyi wawade no inconsistent responsibility se oniema ntutu nsisi so se de yesi sisi a this is your advice ane wafutu ni consistency builds security brano de yeso ya wo koso ya tayo ato aso no eboa pa de bamboba keep your word enti ma oyi unye oyi and shared responsibilities fairly na
wo sudie anase wasede ye so ye no nso no ye ne pepepe enjai fie ne nyina mo ba so and according to we say na the man say you need to glow so unyini advice for you is growth is a sign of strength enyini wo hoi no ya hyenso e kire sampa wa ahoden be willing to learn ye wadwene say ubesua unnimu a seek help na fe hwehwemwa and improve for the sake of your marriage na fe pem ko wanim firi ba ko na wo a se wutimi de zero ka ho na yedu na watimi yeduru wanim lead by an example as a leader or the head of the family abribia ya ma wabra bo no enye hweso se wo ne kandini e wo abusuanum ana se wo ni tire integrity mudie kindness ayemuye and responsibility ene wasade so uyo it speak louder than authority kasapa che ntumi na nkasampo no husband is perfect okunu bia ni ho a wotene what defines a good husband is not perfection na mu ne beyi wokumpa ano no enye obi a wotene na so ye pepepe but accountability na mom na kuntabuo effort na modern mo awobo humility ene sade wosi bre ne ho ase and love ene wodo awowo a marriage improves when a man is willing to grow eno ne ma aware etimi nyini se papa no ye na adwene se obi nyini a enti awade dodo na agina mema so so pese waware ni nyini improve nenya stamina enya good pillars se be ya ensheki no matter any issue anase your friend is say wum ni aham bia da ebebo wo mu a ejina wan kasa wo be ma no so no kre enti nyini wo awade ni mu nyini nyini nche wo awade mu enu na betimi aboa wow yemfa we say nkan nrade no ho ahuni die ho nsem o boxers ne moto amon papa ne ye ene se bia mo ye ne ma troka mo tia ma rough ugu yire ni mu ase ne ma bi wo ho hu kwan ya befa so a wo beye no no yemfa we say nka ho na nkakra akokọ be no musuo ba ko mienu abosoma kotere be dro ni destination na se ba bia wo kọ na ye de nkakra sua hunu ya e besua e de afri ye mistakes ahodo ene ye ntoto ho ahodo ya chese ye toto ye ho ase wa awade ni mu a ne nyina no etwehia ebeye ama ya awade no etimi anyine work on your marriage divorce is not an option aware jaye no eno nyenya no not an option ya de see 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 me pacho good afternoon di baby aka se fie na twe ho fra fidie ni ho me dofo afternoon mia we to bo akede be no do de dum pacho akomo ye Bibia bokona odi amso e de koso di akoso na otie ye na nso afre mu no abam to na odi ye be pa be bi na ye ho ti wotaba ha iti next week ya take over apame ko peri yesu take over wo mate ya be hwa wanim wai ya bibia bokode onyame ntie ho ye na nso e ye da nyamia si ye da nyamia si apam o te uje o chado ba waje oso a bye. Mate bye dase. Me pacho good afternoon friend ya wujina so. Pacho udin baby a ukase free. 0260196064 0260196065 0260196064 0260196065 Me pacho good afternoon din baby akase free me dofo. About your good afternoon. Pacho so kase free. Polish. Pacho mayentie wa. Okay. We are here. Madam of the power now, like I said, you were age of 22. And then the parents now the guy and raping. Up to now, the father and a wolfie. Yeah. I'm also remember that or the business.
Japanese in the pure money, 99% if you are right. Okay. But can a papa be similar or be a man like within support a machine? What next we say a tire or machine, father, no, any million contract over your time. Then have a year man and father, I am uncle and Niska. Or what was said to you, I have no problem with that. But say, my father is expecting money from my mother again. Now you say, me giving one, you count your kind. A compensation or motor car. I got by a juma extra also on to. I see yes twice. You know, to put in a team. Or to women at no, your mammy said. How do you say? My mother like a cool shoe, so that one quite a cool shoe. And after me, now come waka, it's now go back. My man, the cool shoe, and in your man, so papa, and what is there? Oh, yes, she. The man is all protects him, and you ask the manager and all protects him. Also, you say, car, the local casual. The man is good. So, still, I'm the grand. James is in the the ship, but Panama. Ah, my wife, meaning say, from the author, they done it. I'm pebble for Bema. Now, what is young qua? Aqua on Johnny. What one pebble? Eh? Mommy, I may be quama, what's it? My answer 0260 196064 0260 196065. Also, betty me a basso. Na ene. Eya semo. Bema won pebre. Eno kran so na mimi nse mema pebre nti eno kran so kran man ka ho asem na mema de on pebre oba na enko pebre. A Bible so be sam onim fifire kura na wo kran ka de am oba de we de oba na enko na we kura de ene sen. Me pa cho good afternoon din baby aka se free. Good afternoon. Auntie ama mi ka se fi tanta he. Mati auntie ama e asa obe wo fidie ni kakra twon ho na yen kasa so obe lower volume ni so a yetie wa. Me pa cho yo. Ate de Pacho ya ma yen tie Ow. Auntie ama twon ho na yen kasa yetie o. Emebe du onu mo a. Sister, obe ni tie. Yo be ya no be ye. Bema so ni sika asopel. Na mani nye sika je. Eho na obe ka che wo se. Ehe wo na aware. Onu na obe ware wo. Se bema na me ni tie. No ni sika. Inti se me ko ba. Me na me use of money. Ne di ane edi. No no so ye from juma. Na so ye from juma ne na so nye sika. Ohu se me bata no di sika na si. No di sika na si enti na me so na yi ma ni ti se dia me so ma hu hwe no. Enti fa so no se me ni koji se me ko ton ni nyama ba. Ni di sika ma no. So on check ma me. Me fan to. Nti no wa use kan wa check na me dia so sa. Nti ni hu se onu no di ni dia ni sie me no. Enti efi ho no ma se ni sika ma na kan bi. Enti na se on pese me hu se onu ko sika. Nti ni sika no. Ena mi ni su. Ni enfa no dia ni so ni na me koji ababu si o. Na se si ase me nu di nu dia ni di na se ka ba. Oba ka so wan so ma ni se me nkodi ababu si a. Nti ni so ni di ni die sie. Enti na ma na aba no. So ni sika asopel. Na so nya sika eho na obewu se obesa ware ba kwa aka wo. Okay. Mate. Wale no mo ko wale krampo no a. Ma na ya na ye. Ai, o da ya ntina se ne enwene ye ho. Enkwadwene wone ne mpana ne na wade na wo kwa akọware no. Ya asemu 0260 196064 0260 196065. Also betimi abaso na ene die wonso de owo ekafa ho no watimi de afoaso na bibia nso atimi awie mu die emema no ya monyere mo honya adwuma wai emma wo ba bia won support wo kunu bia no wonye kon papa ya etiretimi tua so
Dia wasa wutime bua wukunu no but se me ja kwan an chese bia san ade wabodwe wa mimi so mu bia ma wase me jabol so enti be ma na wasa mo ye adwuma mo yire mo ho ye adwuma na ema no so ayiro mo ho ye adwuma no mo de aboa se be ya adamo anya bia mafie no yetimi asomomo 0260 196064 0260 196065 Nana Efia mami misa wasem mami misa wasem na say 0260196064 0260196065 Efia de ba de na oba be wari ukunu ya wan kasa no obeteti wo fie de ba de a mami ntio mama me da wase ma wano so mami me da wase pa kasa wa kokodro mo mami te se de wotie na mate me da wase pa na mpacho mami chia nkofo bi kakra mesrew me ame mame ma Joyce Forsen me papa Francis Toka Forsen and me ame sofo Pastor Solomon Edu YEBOAA. Okay mame o question mpacho se sibsu bi me se sa wo wale wo wura wale mu e de ba de na be ma no ya wo be ka se be ye watete wani nje ho a wo betimi aka de a kire ye mame ne ka asem bi na me de pa se be ma wo sika eno nim de ope be ma ni sika na fe de ebe available piano o ye de wo fa na me eniama wo ye I wouldn't want somebody that throws pressure obi or to pressure manipa and obi a ne kasa ye final obo show kan kebi ai me kan men kebi de me ka me na me yetire de me ka na final de maka no eno ano no somebody that you can't sit down obi antimi nchine na say oh akaye ye ade ni say ya anka ye o se bi enye wadwe nkyere nko na ewo se ye den ye fa ma me fa me so me de enye den nka ho obi a on to me accept sa ne ma no ye ne mmobra enti be ma wa ye kan kebi kokoti de maka no eno na ye adwuma on pesa be ma ni bi na be ma nso so a e de ebiem be ma oye ma yo de ne ma me beka e wa ware mu na e final ma me be ma o ka say ma yo de ne ma me beka na gina so onya ma joye he still boy de me ma me ne ka say me ma me say anya wale ni say ye nya ni say sika no wose me ma o say ye oba we odokono kwa mate meba cho good afternoon di baby akasa free Afternoon. Pacho di baby afrefre ma mani ana ma vaida pacho ma yentie we me kata letter commission me pacho yo and na na branca sabu omuye oni aye nipa ebinum won ya mama ebinum pa bebre na okay uya dia and then na o bua no mamu she enkwala na oni nsewu ebua no okay ba wo chire bi na se onu de nya dia no onu amuma na beti so ade kro okay kena na na abane dia to ka se wo show mu ban asa no wa ware dia eye okay and you ba wale 100 be jai 100 ni na papa ye ba ko ma me se ba mate ma vaida ma ye na se won so frɛ ba ye nti no hwɛ ne bi wo hwan nti na me say some of the characters na yen spouse and say yen spouse no ekura na wade ba wade na se no we need management skills ni etimi de atoto akura na nkakra nya sade e be ye de me pacha mo afidie no volume ne nko form kakra ma me pacha odi ba bi akasa free Salam to Danzuma. Good afternoon. Good afternoon. Many by me here, Jania. Another way. Who any yadia na when any ho how? I am a Christian, many Jacoma.
ana oyire adwane agya wo na wo ne ti ye de ansa na yade na eba no esase edu bebi aye location okokora ana me kasa na wo ne ti ye de na wudi ni oh yeah ana watimi asore preko peko na but upo mi see so ayi apam fa ne number ne ma me mesro mate wo wasem ne ye wo interest om ye be kafra apam taking a number no ma me papa owo dance ma wanya ni ho ha apam dia ne beba se me no te kama wo ye me fine wo ye me good next time me pa show good afternoon di baby aka se free good afternoon me kata free Aoshi me pa show di say Aoshi FM ko free bra kwa kuma yentie wa me de katra me ka se na no antia ko se 220 eno na me no madase ere o tiri nkwa no se utie sompa video ne ye koye ana o sende entino mon kancher ma me dana se pa wate dodo nyame nso nhira wo se won so we show gratitude why me peti gava na tem dia mi team na team free na me ma pack ba bi na me se na de why ade nyame ma wudwa wate na ma unya sese ne mbro so but na wakobokoboko amaye wine kakra ye hia opanti ya dase 0260196064 0260196065 0260196064 0260196065 asemo se me no wote fine we obi bia na kwan so na yade ba e ma ne bi nso ye boni aye focus extent nana ayi na na afia wo ne kunu te kama de na beba se yade aba ba chichi na asemadwane agya no mama ensempi ebi wo ha asem si ya na yemfrem nipa mienu ne embusa no gentia etwetwe aso kakra meba cho good afternoon di baby aka se free na mo volume ne nko form kakra maye good afternoon boss mpa cho di baby aka se free yeah I'm doing great and you nyame adom na so fine what education is good here na wo pacho ya odome SOMPA 106.5 we are counselor, but I'm personal number. Oh, okay. Pacho Mate, yeah, phone number and ya me from me, Pacho. Oh, thank you, madam. Thank you. God bless you. You're welcome. Bye-bye. Thank you too. Bye. My father say, me Pacho, good afternoon. The baby aka say free. What feed the any volume new form? I was sort of the man nko form my me Pacho. Hello. Debbie. Wadaro mamoba na malowa moyi ne yefa last call na ya sorry. Me ba 0260196064. Kechra wa baso mpacho good afternoon di baby aka se free. Afternoon. Papa ndi thank. Pacho me hu ye pa na nso e. Iso me hu ye pacho mi kasa free. Pacho ma. Mate mayentie wa papa. Dia muka ne nyina dia ya masamo wasam tenia papa bi su ba kata se ya tu mini wife wo hono kata kakra otu ni bombe pe ndeni enen ni da sumu mti anyam na muti ni da bia anka makumu hu dadada makumu hu dadada ono to se on ware ni bio enku ho wate na nyame wo ne papi na de man wate enku ho madasani bia da na wo ba ne kura no na wonka ho asase su na obehia no ene yesi yenka ye ho mum so tore bia mese nyame de nipa bi bedua ya brabo mu se o meja ye kwan o might se bia ye be fro ya fa number na me sorry am fro obi wo ho mese ete se bus
wo ye bus wo seat p eti nipa ni bi wo ho they came to your life as passengers. Definitely when they get to their destination they will alight, they will get down from the bus. Obi wa krampo so anu get here from the seat, but as onyan get down from the bus it was as no eti nipa enku ho mani pa bi ada. No matter what, any panel do yama wo enku ho mada seni. Pacho, me sorry I'm afro. Apam last call and Pacho, good afternoon din. Afternoon, sister. Pacho din ni baby akasa free. Pacho ni kasa free check am. Pacho kan se personal number person no don go. Pacho mate Fato so ma ye kire o number no eya me sorry I'm afro why? You mate me da sister. Me so me da sinyame enka ho papa ye gina gina so kakra bi mai. Okay, ye betimi asori nti Fato so ma yen ewusia medin di OHENEYERE YEBOAA ASEM bronya ase na MWHO asem dwumedie no ye de esie apam dada me nua bema onka ho anka entimi enwie mu de mame fa sedama no nana efia forcing mame na no ase papa ye oba so no me nua bema Jeremiah Simpson edan so ekan ho mame akosua goabo age dondon hema ene ma ne wie mu de ena St Augustine so eboa ye ma bibia so etimi ekọ so adwumako ya mo so yasene nyina ye da mo ase MWHO ase production line here 0509 438 463 0509 438 463 Erade nhira obia na onka ye ho onhwe ye nso e wa abra ye ho ema asem eda foforo okropon ama ye besan ehye biem shalom. Homeopathic Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na eye Homeopathic Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a